Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле мекендештер замандаштар кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта биз сиздерге өзгөчө видеону тартуулайбыз. Аягына чейин көрүңүздөр. Биз Байтик айыл аймагынын аркасынан өткөндөн кийин оң жакта турган зданиянын жанындагы зоопаркты чагылдырабыз. Айта кетчү нерсе, мына аркадан өткөндөн кийин 50 метрден оңго буруласыздар, зоопарк бар. Бул зоопаркта эң өзгөчөсүнөн төө куштар бар жана түркүн жаныбарлар бар. Бир четтен көрсөтөбүз, аягына чейин көрүңүздөр, кызык болот буюрса. Эң негизгиси төө куштар эки породада, жумурткалары жана балапандары менен көрсөтөбүз. Байтиктеги аркадан өтүп туруп эле 50 метр келгенде жолдун оң тарабында жайгашкан. Мына караңыздар, сыртында рекламалар илинип турат. Ээси менен жанымда, ээси менен биргеликте толук маалыматты берип өтөбүз. Кандайсыз экен? Иштер болуп атабы? Баштап калдыңыз бул жакта. Жакшы. Караңыздар, выход 100 сом деп, 100 сом менен кирет экенбиз. Биз ага чейин мына ушул төө куштарды эки породадагы мына сыртында турат. Мына австралийский, австралийский ему. Ему. Могу жакта чоң жана африканский төөлөр, төө куштар турат. Биз кирели. Каралар эркектери, буздары ургаш. Каралар эркектери, буздары ургашла деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо. Бул жака биринчи киргенде эле майда жандыктарды коюпсуз, а? Караңыздар, оң жакты караңыздар, сол жакты караңыздар. Төрдө элик турат, көрдүңүздөрбү? Забордо. Бугу, Эркек бол? Эркек. Европейский да болду. Бугунун кичинекей. Мен оң жактан баштайын. Бизге бир рет мына коёндорду коюп коюпсуз, породалар менен. Булар жаш балдарды кызыктырат. Могу жакта кеклик бар. Астында эки кеклик. Көрдүңүздөрбү? Тигинде дагы бир кеклик турат. Могу кандай канат? Кыргоол дымчатый. Бул бизде болбосо керек, Үйдө багат экенде домашний. Үйдө экен, домашний. Булар жалгыз башпы? Жалгыз баш. Могу жакта кептерлер бар. Ак. Көрдүңүздөрбү? Тетигинде турат. Бул жаш балдарга өтө кызыктырат. Балдарыңыздар менен семейни келип көрүп кетиңиздер. Японский тоуктар, жана кичинекей. Өзгөчө ритти камтыйт. Могу коёндор домашний. Бул жаш балдар көргөндө сүйөт да коёнду. Сүйөт. Могуну көрсөтөм, Сол жактан баштайбыз. Айылда коз бакканда кызыл түлкүлөрдү көрүп калат элеңиздер. Могу жерде кара түлкүлөр бар экен. Көрдүң, бул кай жактын түлкүлөрү? Европаныкы, Россияныкы. Россия. Тетигинде шериги турат. Бири төбөт, бири канчыкпы ошондо? Жакшы, чёрная лиса дейт. Могу жерде енот жана барска окшош бул, Тетигинде турат, көрдүңүздөрбү? Булар эмне тамактанат? Основном каша менен, эт каша. Эт каша. Жаш кезинен чоңойттуңуз буларды? Жок, бирөөлөр подарок эткен. Белектет. Караңыздар. Биз эликти бул жагынан кирип, ал жагынан айландырабыз. Ошондо эликти келип көрсөтөбүз. Караңыздар, могу жерде дагы канаттуулар, төрдө төө куш, аюу, төө бар. Көрүңүздөр. Могу сесарка. Канатты көрдүңүздөрбү? Куйрукту. Мына. Мындай экен туугандар. Толстой бар. Куйруктары узун, Толстой састы. Бул деменки сесарканыкы да сесарка жакты. Бул Африка ошондо могулар, Африканский могу, пустай. Ошо сесарка да. Ургачысы бул эркеги. Бул мына мекиси, бул хороз экен. Көрдүңүздөр. Ал жакта үндүктөр турат. Могу бурама тоок экен, Сесарка жана. Сесарка. Базардан анча-мынча көрүп каласыздар. Бул да жакшы нерсе. Могу жанакы өрдөк, чакан өрдөктөр. Чапайы. Мандаринка, самый красивый өрдөк. Бери да. Көлдөрдө көп көрсөңүздөр керек. Бул Россияда да. Россияда бар. Алтай жакта. Бул өз-өзүнө эле үндүктөрдөн окшойт, Короз менен меки. Келиңиздер. Бул тарапта дагы жанакы павлин. Бул черноплечий павлин, а бул болсо индийский павлин. Бул индийский. Черноплечий да.
Ha bu moyundagi emeleri kök sumala ekan ha bunu da. Bu Indiya. Indiya. Tigi Afrika. Yo'q. Gördüңүздөр? Qaysi cho'ngroq ekan? Cho'ngroq. Cho'ngroqmi? Afrikaniki. Жақсы, biz түскүрөбүz. Могу тоогуштарды көрдүңүздөрбү? Ар жактан айланып көрсөтөбүз азыр. Аягына чейин көрүңүздөр. Шаардын өйдө тарабында, могу жерден баштайлы. Тоогуштарга келдик. Ар жакта жумурткаларын көрсөтөбүз, балапандарын көрсөтөбүз. Караңыздар. Сизди көпчүлүк өз тоогуш менен тааныйт, бул жакта. Эми ушул тоогуштар боюнча бир айтыңызчы, буларды кай жактан алып келгенсиз? Канча жылдан бери ушулар менен заниматься этесиз дегендей? Бул тоогушту 2002-жылы алып келгенбиз. Ошондон бери өзүбүз көбөйтүп, балапан чыгарып, жумурткасын бастырып балапан чыгарып. Демек, көбөйтүп атабыз. Бул сиздин производствоңуз, өзүңүздүкү. Жакшы көрдүңүздөрбү? Могу каралары, короздору, могу боздору мекилер экен. Бул африканский жана кара тоогуштар, чоң болот, а? Марттан баштап августка чейин толтурган, 20 жумурткада чыгат. Канча күндө бир тууп калат ошондо? Ошондо бир жумада бир тууп. Бир жумада бир тууп турат экен, а? Охо. Бул азыр мындай көрүнүшкө эле коюп койгон. Азыр ал жака барабыз. Көп мындай. Нол жакты көрдүңүздөрбү? Бул австралийский тоогуштар. А бул чаканыраак болот экен, а? Бул жерде 4 бар. Ар жакта дагы өзүнчө бар экен. Булар витринага чыккандар. Кайсылары корозму? Бул билинбейт экен, булар үнү менен билбейт экен. Çok vaylı bunlar adam. Moğol mek eken ha? Moğollar koroz. Bunlar çoğun kişinesinden ayırmalandı eken de. Ünden ayırma var deyip. Moğol cemdi karanızlar. Çöptü drabikala beres be? Drabikolat deyip etken. Bu kazı ahrana. Meni bildi okşayta çuva eken. Şulardı qara etken. Tak, biz oң tarapты көрсөтүп коелу, мынау төөнү. Андан кийин могул жакта балыктар бар. Кайсы? Келиңиздер, чайы бар экен туугандар. Ох. Ассаламу алейкум деп коелу айга. Бул Россиядан келген, жаш жагында. Жаш кезинде. 2 жыл болуп турду, 2 жыл болуптур Россиядан келгенде. Ошондо бурый медведпи? Бурый медведь. Мунун салмагы 350 килограммга жетет экен. Ургачы. Российский паспорту бар мунун. Российский паспорту бар, ургач экен. Самолет менен келиптир. Анан кийин ал киши мага почти подарок этти да. Şu medved. Атайым onu ямасы менен жасадык. Ойноп жака түшүп чыгабы кадимкидей? Түшөт чыгат, анан бери элге өтүп, элди бездер решетка көсө көрүнүп турат. Решеткасы жок. Колго жогошпу? Жана сиз биз келгенде жем берип аттыңыз, колго? Тамакты берет экен. Алма жейт, таарынып дагы алчу адаты бар экен. Мында экеме биян карап болмойт. Биян күн орто тазалаганда мында решеткасы бар. Бу астын тазалаганда ары киргизип турат экен. Колго жогош дейт. Келиңиздер. Төөлөргө караңыздар. Бул эркек төө экен. Бир өркөчтү. Бу канча жылдан бери колуңузда турат? 3,5 жыл болду да. 3,5 жыл. Шериги жок да буга? Шериги жок, шериги издеп. Жарыя салабыз туугандар. Мына ушул төөгө шериг издейт экен. Ургач төө, Ургач төө. Өңү агыш болсо жакшы болот. Өңү агыш болсо жакшы болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен могу жакта балыктарды көрсөтөйүн, андан кийин конкретно төөгуштарга өтөбүз. Теманы бурабыз. Биринчи кыргоолду көрсөтүп коелу. Фазан.
Екі өңді фазан бар. Моғы сарғыч, алачура. Моғы сері яланы көрдіңіздер бі? Onu serебристый фазанда қойған, атығы осы лимонный фазан. Серебристый фазан моғылар. Моғы сары болса лимонный фазан. Алтын фазан. İçkertte var mı? Gördün mü tabii? Yakın seferinde. Yok, hazır al жаққа kireriz. Töğü kuşlardı gösterdim. Böyle. O bismillah. Balıklar, tuğanlar. Bir qaramızlar. Bu bizden düşke en yakınlıktan canı geliyor da bunları. Canı geldi tabi. Canı geldi. Bunlar üç yıl oldu da. Seneler üstte oladı. Boyutu da. Жақсы. Sizlerге жақсы уғылбай қалған болсын екен суды шарқатмасына. Бұл суық болғанда қимылы аз болады екен балықтардың. Ана көрімдідағы қимылы аз болған сайын азырақ жеткен. Жылу болғанда секіріп ойнайды екен. Так, тоғыштарды келдік. Көрсеткіледі тоғыштарды. Bu жақта балапандар бар, жетіп тұрып видеоны açağız. Az пауза қылауыз. Бұл айы азыр бізге қарап келгісі келіп отады. Ойнағысы келіп отады. Адамға жақын екен. Біз төе құштарға өтіп кетіп отып, біз қарадық. Жақсы, төе құштарға өтіп. Біз емі қалған төе құштарға келдік. Hazır emi tınç жаққа өттік. Еми кенен малыматты алауыз. Қараңыздар. Моғыл жақтарда тұрады мына. Bir қороз, мекілері. Чоң екен да. Бұлар мұнда қосылғанда қиналбай екен. Бірі-бірімен. Жақсы көрдіңіздер. Моғыларға смеш араластырып көрсетші австралийскіге. Болмайды да. Гибрид шықпайды, Келіңіз, моғыл жақтарда дағы бар, ал жаққа жеткенге чейін. Бұл біздің природаға қандай екен бұлар? Суға көнді, Россияда деле көп дейді. Жұмыртқа алып отасыз ба азыр? Yok, Mart'tan başlayıp Mart'tan başlayıp. Anan жұмыртқадан сатып отасыз, же шығарып отасыз ба? İnkubatorga salağız, satağız. Инкубаторға салып шығарса болады ма? Болады. Қанша күнде шығады инкубатор? 42 күнде шығады. 42 күнде шығарады екен. Сатады дағы екен. Çoğu ayı bunlar? Kişine çok жылтырағаннан кейін болады. Qorozlar içine girse çoğu ayı mı? Çok ayı. Қараңыздаршы. Çoğun екен. Яқта жатады. Қанша баш бар бұл төе құштар? 25 дейді. Bir yıllık çocuğu, 6 tane çocuğu var. Былтыр где-то мартта шыққанда, мартта өлі. Моғы чөжелері туғандар, төе құштың. Мұнағы австралийский төе құштың чөжелері, арқылар африканский. Сізге жақсы жағы моғылар меке оқшайды, Моғылар шустыр екен, чақ. Шустыр екен да. Бұлар моғы қодыңыз, баштары да башқыча. Бұлар шустыр екен. Аттегілерді қараңыздар. İçine adam мен анчыши жоқ екен олар. Моғылар бізде қара өлі тұрады. Бұлар емі қанша айлық чөжелер? Былтыр августта шыққан дейді. Мұнағы азыр мұнағы чөжелер былтыр мартта шыққан екен. 1 жыл болып қалыптыр. Төе құш. Siz hem төе құшты көптен бері практиканы өткөріп отады екенсіз. Қайсысы жақшырақ екен, неме ойынша? Жоқ, моғылар тым екен. Австралийский бе?
Bilinip turat, Bilinip duruyor. Şusturый. Arkalar biraz boşurak. Hazır bu jaka jigör berespi? Kanastlar suyunu atataz biz kesip oynap. Бұл жақ hem жылуланған тепілсе екен, мұздап қалсушая қалып кеткен. Моғындай көргенсіздер туғандар, жанақы. Құйрық ұзын. Сіздерге африканскийini көрсөттік, индийскийini көрсөттік, ему ақтары бар екен. Ардикин аканда тиген ардикин да қойды, бұл ақ. Бұл ақ. Ақ бар екен. Бұлар туды еч, жұмыртқа беті? Бұлар туы еткені, сіз көйт еткеністен бұларды? Бұлар ұқа, неде көпті бересіз? О, бейден тур әперемді. Так, бұна жүгерлерді беріп атат. Так, ем бұлардың жеміне келелі, жемі қандай болады екен? Bu çok Afrikanski strausslar böyle 3 kilogram cemcette günün. Afrikanski strauss günde 3 kilogram. 1,5 kilogram çöp, 1,5 kilogram cemde arpa, buğday, oturup yukarı Aralaştırıp beresiz. Жақсы. Vitamin arılardan hoş koyuz. Оору сырқорлы ғой, та? Қайсысын чөжесінде чоңой екен? Bu zonluku. Моғылары тез жетілет оқшайды, та? Ne bazı bu karaydı. Çok arpa. Ойыны өле жатат. Арқылар кішіне қиналат оқшайды, та, біздің природаға. Жақсы, біз сыртқа шығалы ем жұмыртқаларына барамыз. Біз видеоның аяғында мына жұмыртқаларды көрсөтөлү дедік. Қараңыздар. Бұл ақ африканский төөкуштун жұмыртқалары, бұл жанақ австралийский екен. Көлөмдөн айырмачылыктарды көрдүңүздөр. Бұл образец азыр. Моғы ақтары чоң, широкий екен. Мынауындай. Так, моғы қара уже башталды, жұмыртқа. Австралийский. Туып атат, ал сатпайсыз? Fakat satpay, жоқ та. Сатпайбыз дейді, аз дейді. Моғычы, африканский. Mart'ta toy başlar, Ağustos'a çeyin. Марттан августқа чейин туйт. Жұмыртқаны қаншадан сатасыздар? Столовый жей тұрған жұмыртқасы 3.000 сомдан, пастыра тұрған жұмыртқасы инкубационный 5.000. Жөн бішіріп жейбіз десеңіздер 3.000 сомдан екен. Анан кейін жөн анан жөжө чыгарабыз деген инкубаторға салына тұрған жұмыртқасы 5.000 сомдан дейді. Страустың еті olsa 1,5 olsa. Килограмм. Страустың еті 1,5 сомдан екен, килограммы. Мына ушундай. Төмөндөгү телефон номерлерге чала бересиздер. Биз ага чейин мына сурайлы. 42 günde çıkar. 42 күндө чыгат экен. Bu berkeme olsa 55 günde. Қарау. Австралия мына чоңгу. 55 günde çıkar. 55 күндө. Bunu kuzuna bırak 42. Бул 42. Favori açıdan koyduğum. Азыр. Бир каратып коеюн андан кийин. Уктуңуздар да. Төөкуштарды. Бул жанакы мен угушум боюнча төөкуш 5 жол жөн тууп, анан 1 жол жумуртка чыгара турган тууй беле? Баары эле чыгарабы, Ох. Койрукту жайды тургандар. Аз айлана. Ассаламу алейкум. Бул жакты карабайт кой. Булар жұмыртқа туйбе же? Качан башталат булардыкы? Күнүстө. Бул короз. Аркысы туйт да? Бул ушундай канатты жайган куйрук, эме артта куйругун жайганда ушул уже жанагы башталган болобу? Бизге чейин ушинтип ачырык ан бизинде бит өзү түшүп калат куйруктары. Куйругу, Баары түшүп. Жаңы өсүп чыккан да, жаңы чыгат. Ичинде динин астагы бар, өзөт бар. Дагы өсөт дейт эми.
Күзде кайра түшүп калат экен күз суытканда. Былтыр Сентябрда. суузда ушулар жумурткалады. Az эле туйуп койгон. Bir ayda iki oyun ele. Bunlar özü şunday tuğu beken ne? Ошол үчүн Просто биздин немегечи. Бирок булар биздин мешайтет просто элдер көп келет. Көргүн го, Инчирак место жок дейт. Мына туугандар, биз бир рет көрсөттүк, бир гана бугу калды. Бугуну көрсөтөбүз дегенбиз. Бугуну көрсөтүп туруп андан кийин биз видеону жыйынтыктайбыз. Көрүңүздөр. Понилер бар ал жакта. Пакистанский кулак узун эчкилер, койлор бар экен. Эми аларды базардан көрүп эле жүрсөңүздөр керек. Мен могул жерде бугу бар болчу, кайда кетти? Тетине понилер турат. Понинин бирөөсү миңзет экен. Могу бугу бар экен туугандар. Анакы европейский лайн деген европейский. Бугудан кичирээк булар. Жанагы токойлордо жүрөт. Чытырман токойлордо. Булар эркек экен. Колго жакшы эле үйрөтүп коюптур. Бул эчкиден бир аз чоңураак. Жакшы, анда эмесе мына ушул жерге адреске келип, бала чакаңыздар менен тамаша кылып кеттиңиздер. Биз видеону жыйынтыктайбыз. Төбө куштарды аралап көрүп жүрөт. Толук маалыматты берип өттүк. Мына пони. Балдаңыздар келсе миңгизип да бере берет экен буларды. Аркы тетиги ала пони миңгизет экен. Эми көрсөтпөгөн мунулар калды. Бул жанагы текелер. Индо-пакистанский кулак узун. Могул деле кулак узун койлор. Бул да индо-пакистанский. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктайбыз туугандар. Келип тамаша кылып көрүп кетиңиздер. Марттан баштап жумурткалар кирет, төө куштарга дейт. Сиздер дагы алып пайдаланып көрүңүздөр.